ثرزاد يوث تسقاموس يظلين يوث تسقاموس لفاف يستقبل سيد الوالي كتسوالي مذاكيني دونك عندها ارزان غارونا الحسين يتحمد باش هذا الوالين اميش مشي يسدون تلوفاتنا خاطر تربع تاع النوس تسورار اسن 17 كيني اسن 17 نوفمبر ذوك قلنا الحسين يتحمد غا في الخمسة مديث دونك pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Atsurar Dina contre le Libéria, bien sûr, à de Soualim Zakini. Donc, voilà, le Walid Tizouzou, Masjid Ali Doumi, a reçu samedi une délégation de la FAF conduite par le secrétaire général Nadir Bouznadi, le secrétaire général de la GSK, en vue de la rencontre de l'équipe nationale face au Libéria le 17 novembre prochain au stade Hussein Ahmed à 17h pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Une précision qu'intervient qualifié à la CAN 25. Donc le match qui est pour le classement avec le nombre de buts d'Awin, etc. Au dernier, ici, que le Samzouarou, Terbatano, Tadoro, et Sourer, Zakini, de Sijouzou, de Gunnar Hussein Ahmed, كنت ظلام ثوراري عنابا ثوراري قسمطينة ثوراري دي بليدا ثوراري دي وهران الجزائر دي ناويس يصار الصيمانيس دونك فوالا جلوبالمون ثوراري ان بو بارتو تيك التاكيني ثوراري ذاكيني دونك الماتش يجي يسدون تربعة تاعنا فوالا دا شو